أين نحن؟ كنت تقول أنك صفة الحج والعمرة إذا كان يوم التروية قصي ونفرع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله وإذا كان يوم التروية ثامن ذي الحجة أحرم بنية الحج على النحو الذي أحرم فيه بعمرته إن كان متمتعا وأما المفرد أو القارن فإنهما على إحرامهما الأول أن يأتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو توو سنيدو حندو يتد ينتري يجول إن الآدم من محمد صلى الله عليه وسلم ومونول يميدن سبو يرميد يجول صحابة بن فو وجول إدن دنانغال جوكو بدينك بجوكو نوكان yo Allah jokkin en kan diina tabintinna e hoore makka allahumma amin walli fiiɗo on ɗo yo Allah yurmingen yurminamo o fuɗɗanino en soggande en ko honno hajjirte sifa hajju on e sifa amra on hara o tindinayi en wa'a wasi tawi hara hiɗen tawa wasiɗen waddude e makko ɓay o taƴino waɗi kuntoy o waɗi tugale hajjuɗen o yewti ɗum ɗon o wowli fi wajibati hajju o yewti ɗum ɗon o wowli fi sunnaji hajju o yewti ɗum ɗon joni noon mo soggande en fof kum beeka kum hani wonde ɗon woni ko sunna woni heeɗodiri e farilla woni sunna ko heeɗodiri koko waɗɗi fof on o sogga o wi wa ida kana yawmu tarwiyati si woni ñande ɗon ɗuturu mana ñande jeetati thamina dhil hijjati jeetati donkin si woni nde ñande a harama on tigi harmina noon kanko faalaɗo hajjude on o harminana bi niyatil hajji annuye hajju on ala nahwi alladi e noone oya a harama fihi mo harminno e muɗum bi umratihi umra makko on no harminanno umra on noon ko noon kadi o harminanta hajju on ɗo bimana o itta conci ño'aɗi ɗin o looto ha o gayna o waɗa wudere nden e wanare nden no moƴƴi ada ɗum ɗon o ittata ho kala ko tawata lorraymo tampinaymo e nder hajju ngun nder ɗen balɗe tati ɗon siko leeɓi lewñarki ko leeɓi laɓordi ko peɗali ko sunsungoji o itta ɗon ha o gayna on tumati o urno ha o gayna noon o waɗa wudere nden e wanare nden oyna labbayka allahumma hajjan ɗum ɗo in kana mutamatti an si tawi ko wannoɗo tamattu ɓe gandi siko wannoɗo tamattu si o gayni umra makko on koyo fembo ma o mekko o itta wudere e wanare o wallina ɗum to o ƴetta coñci makko ɗi wowi ɓornade ɗin haray hunde kadi kala ko dagino law no daganimo hande kadi no wawi wastayina makka woni mo wawi sikko ka makko o woni hay si dayimo wondi e sonnajo makko toon hiɓe wawi sannodirde e Allah o ala e mum si woni noon ñande jeetati donki no o fuɗɗorno noon waggol umragol ko ɗum kadi o fellitoto ɗum mana o looto ha o gayna o waɗa wudere e wanare oyna labbayka allahumma hajjan wa amma almufridu amma telɗinnoɗo weddinɗo ɗum ko waɗɗo hajju ngun tun memali fi umra few
awil qarinu ma hiɓɓidirɗo hiɓɓidirɗo hajju en umra on fof jillidiri fa innahuma no ɓeeɗo ɗiɗo kañum ala ihramihim al awwali hiɓe harminago maɓɓe arano ngon kaɓe andino to ka miqat oɗa inni labbayka allahumma hajjan allah mi anniyanike ma waɗangol ma hajju himo heddi ɗo o firtoye ɗum ɗon wo ñande 10 donki tuma o bugoye jamara agaba on ko noon wannoɗo qiran so ini labbayka allahumma hajjan wa umratan allah mi anni ko agol hajje umra fo oɗo kadi ka o harmini ɗon o ittata o firtata ɗum no few o sendita hakkude hajju e umra on o ittoye conci ihram ɗi wo ñande 10 donki o wi wa haraja o yaltan mulabbiyan ko o nootiɗo ila mina mo fokkiti mina dohan ka walluha li yuqima biha fi yo ñiiɓoy ka mina ton yawmahu ñallal makko ngal ɗon wa laylatahu e jemma mum kadi ɗon ñande ñallal jeetati ngal e jemma jeenayi on fa yusalli biha o juula ka mina ton 5 awqatin wagutuji 5 ɗum ko fana on e alansara on e futuro on e geeƴe ɗen e subaka on ko subaka yoni on tuma aduna o fokkiteyagol arafa o wi hatta ida tala'ati shamsu ha si tawi nange ƴellitike nge fuɗi min yawmi arafata ñande arafa on tumati haraja o yaltoya noon min mina o immo mina mo labbiyan tawa ko o nototoɗo wonɗo e notade qasidan himo faandi namirata nde juulirde wonde arafa o yaara honto bi tariqi dabbin en wowlino wonde o rewa ngol laawol ɗo kono ko sino newi sina ɗum kaka newri wo fa yuqimu biha o wona ka namira ɗon ila zawali ha nangel liiƴo e hoore ɗum ko arafa summa yaktasir refti o looto wa yati lmasjida o ara ka juulirde namira masjidu namira musalla arrasuli sallllahu alayhi wa sallama kanelaɗo juuluno ɗon fa yusalli o juula ma al imami wondude almami on alzuhra fana on wal asra e alansara on gasran raɓɓin ɗinnugol ɗi kanji ɗiɗi mo be waɗa darɗe ɗiɗi wa jam'a taqdimin e ardingo e hawtutugol ardinagol kanji ɗi noon o juulaɗi fewndo fana on o raɓɓin ɗinna ɗi kadi fana on o waɗa mo darɗe ɗiɗi o salmina o gayna tun o watta ɗon kadi alansara on darɗe ɗiɗi o salmina fa ida qudiyat salatu si julde nden gaynama dahaba o yaha noon ila arafatin ka arafa lil wuqufi biha fi o daroyo ko arafa kono wala huno wodanimo no newnanamo an yagifa nde o daroto fi ayi jusuin e kala nokkelum min ha e nder arafa on e nder arafa on kala parti hum kala tumbum ka o dari wo himo newnana ella ala fiyon ɗum li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam ko sabu maku nelaɗo ka o maaki wa gaftu ha huna mi darike ɗo ɗum ko e ley jabalurrahma o inni wa arafatun kulluha mawqifun arafa ayde nden ɗo foppo kaka dare fof ko darorde o ɓey daro ka fa lawo wa in wagafa si o daroy ka inda saharati ka pete ka pete ɗem to aggodiri ɗon waɗi wa pellum ɓenna jabalurrahma so darike ɗon fi asfali jabali rahmati e sengo ley go fello yurmede wiyetego jabalurrahma wa huwa mawqifu rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ko ɗon wonno darorde nelaɗo nden ko ɗon nelaɗo kañum darino si o wawi hewtugol ɗon o darike ɗon fa hasanu haray no moƴƴi kono o wi en arafa fof kaka dare wala huno wodanimo kanko hajjiyankojo an yagifa nde o daroto rakiban hara himo waɗɗi aw rajilan ma haray mo yaara koyɗe makko aw ga'idan ma haray mo jooɗi
yadhkuru llaha taala hara himo janto inde allah towuɗo on wa yad'uhu himo du'ora allah himo toro allah hatta ida garabati shamsu ha sinange muti wa dakhala naati juz'un peccungo min alleyli e jemma on yurnike o naati yasiru haysi ko seeɗa jemma on naati seeɗa on tumati afada o wancino o wanjo o fokkita kanko hajjiyankojo on fi sakinatin kono hara ko e hoore deeƴere mulabbiyan tawa himonoto ila muzdalifata o fokkita yagol no muzdalifa bi tariqi alma'zimayni e ngol laawol ɗo si tawi newike fa yanzilu biha on tumati noon o yaha o cippoyo muzdalifa wa qabla an yada'a rahlahu ko adi o wallingol taw donkum makko kum o cippo e mbaɗɗateri makko ndin yusalli almaghriba o juula futuro on summa yada'u rahlahu on tumati o wallina noon donkum makko kum wa yusalli biha al-isha o juula ɗon geeƴe ɗen kadi ka muzdalifa ɗon wa yabitu biha o walaka muzdalifa ɗon hatta ida tala alfajru haasi fajirnin feeri salla subha o juula subaka on wa gasada almash'ara alharama o faando noon nde so irde allah hormorde ko pellu li yagifa indahu fi yo daro e hoore nde so irde allah hormortende yo daro ɗon muhallilan ko o wiɗon la ilaha illa allah mukabbiran tawa kadi ko habbirɗo ina allahu akbar da'iyan tawa ko o noddowo torotoɗo allahu wala huno wodani mo an yagifa nde o daroto fi ayi makani e kala nokku min muzdalifata immorde e nde ayde muzdalifa li gawlihi sallllahu alayhi wa sallam sabmaku nelaɗo mo o maaki wa gaftu ha huna mi darike ɗo ka mash'arul harami ɗo kono wa jam'um kulluha mawqifun muzdalifa on fof ko ka darete jam'u no wiye jam'un no wiye muzdalifa fof ko gootum ka mawɓodirteɗo ɗum ko muzdalifa ɗo fof kaka darete ayde muzdalifa nden fof no dagi daragol ɗon o wi min noon ko ɗo mi dari mana on tigi o yahay arafa so o hewti arafa kanko no sifori ɗo noon ko yahu taw ka wiyete namira ɗon namira hara on tigi natale nder arafa kono ari ha ka frontiére o wona ɗon o so tawi no ko possibilité no wodi no lootora o looto si woni fana on heewi woni zawal on hewti nangue liƴi ke hoore o yimmo noon wara ka juulirde nden masjidu namira e feccere mayre ɓurde fayre ɗuɗude nden ɗum ɗon na e nder arafa on jeeya ko heedi makka kon e juulirde nden wona e arafa jeeya ani ka almami wonata ɗon e sappuji arandi ɗin fof ɗum ɗon wona e arafa jeeya ka lannode juulirde ton on koye arafa jeeya o ara ɗon o juulda ɗon e almami on fana e alansara honno ɓe juulirta koye ɓe ɗuytuɗi ɗi noon ɓe hawta ɗi kadi si ɗum gasi noon o naata noon e nder arafa on e nder ayde arafa nden ka o heɓi feere o yo daro simo wiyegol daragol arafa wona onde makko on tigi daro ɓorde ka on tigi hewti ha ñande on tigi fokkiti ton simo faala o weƴƴitay o waalo simo faala o jooɗo simo faala o jooɗo ka nder otowal makko simo faala ka hoore puccu makko ka hoore ngeloba makko yo won ton himo yani ko wonugol e nder arafa o ko ɗum faanda daragol arafa so woni ɗon ha nangue ngen hewti ka mutata nge muti seeɗa e jemma on naati o newnonama yaltugol arafa o fokkitana muzdalifa kono nder arafa on yo wakkilo o wakkilere honɗum du'agol mawningol allah wewgol wiigol la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir tentini so woni ɓattike ka nangue mutata ɗon o daro o fewta
suudu kaaba towna juuɗe makko ɗen o toro Allah ɗo moƴƴi o wulla e Allah jeeja mo faaleji makko ɗi o faala yo hunto e ko huli o daɗo so woni nangue muti o newnnama yaltugol noon arafa on tumati o yalta o fokkitana Muzdalifa hakkude mum ko tere wano 4 à 5 kilos ma hara yonaali o so heɓi ferrugol tarigol ma a zamayni o rewa ɗon ko ɗon woni seppirgal ngal si tawi koye oto o woni ko ka oto o rewnimo so hewti Muzdalifa o wiɗo kanko yo juulu taw aɗo wallinde donku makko ko ɗum no metti fi so hewti yo wallin donku makko ɗo ko woli ɗum ɗo ko yo wonu ko atito wadde so hewti ko juulugol futuro on e geeƴe ɗen taw hewti ɗon woni ɗaɓɓugol taw ko ñaama ma ɗaɓɓugol ko yara ma ɗaɓɓugol e honno ka waalo fowto yo ma doggol hoccugol kaaƴe so hewti taw ko fuɗɗo tagon taw ko juulugol futuro e geeƴe o hawtaɗi yon noon so gayni ɗum ɗon simo faala ɗaɓɓude ko ñaama o ɗaɓɓa ko ñaama o waala ɗon ha weeta juula subaka si fuɗɗike hentade yo ñaw ka pellum wiyete ko almasharul haram sino newi o yaha ɗon o daro o fewta kadi qibla on o jeeja Allah o toro Allah moƴƴo o wulla e Allah nokku ka Allah jaɓata du'a sina ɗum e nder jam'u on fof ɗum e nder Muzdalifa on ka on tigi feere yo daro o toro Allah ɗon ha hen to moƴƴi si hentike moƴƴi adnangen fuɗude on tuma ɗon o fokkita yahugol Mina o wi hatta ida asfara ha hento asfara asubhu ha subaka on hento moƴƴi weeta wa qabla tulu'i shamsi ko adi nangue ƴellitade iltaqata 7 hasayatin o hocca kaaƴoye jeɗɗoy li yarmiya biha fi o bugoyo koye kaaƴoye ɗon jamratal aqabati jamararu wondu ko agaba ɗum kaaƴoye jeɗɗoy so faala yo hoccu ɗon kaaƴe ɗen fof ɗe o bugotoɗen kaaƴe 90 tele wano ɗum so woni balɗe o wona e balɗe 3 ɓay ñande 10 on ko kaaƴe jeɗɗi bugete ɓay ɗon ko jamararu wotru bugete kono ñande 11 e 12 e nennuɗo kadi ñande 13 ñallal be ko jamaraje 3 bugete jamararu be ko kaaƴe jeɗɗi bugete bo ñallal ngal ɗon on tigi bugoto jeɗɗi laabi 3 ko 21 ñande joni ñande 10 o buggo kaaƴe jeɗɗi ñande 11 kaaƴe 21 ñande 12 kadi kaaƴe 21 woni ɗon 42 tawti ɗo ya jeɗɗi woni 49 so tawi mo hawji hara o lanni so o wonti ñande 13 o bugoto ɗon kadi kaaƴe 9 kaaƴe jeɗɗi afwan kaaƴe jeɗɗi e kaaƴe 49 jel ɗum hawrata 56 joni so en wi ko jeɗɗi laabi 3 21 si wattama e 49 wona 50 ɓen ka e 50 simo faala hocca eɗe fof ɗon nde wotere ɓay wonde so hoccal tan so ari mina fof ɓenno daletiji ɓe waɗi ɗum a fayda heɓata kaaƴe tan joni noon so hocciɗen noon ko fi yo bugoyoɗen du jamararu ɗo ñande 10 on ñande iidi on o wi wayandafi o ila mina o duño noon o fokkita mina mo labbi en tawa himonoto mono labbayk allahumma labbayk wa ida wasala muhassiran so hewti ka wadir muhassir ɗon ko ayde gono ɗon ka joltuno ɗon so hewti ɗon harraka dabbatahu yo memmin daabe makko yo hitti yo tappu daabe on fi yo gundu ɗon heña yo asaliru siko otowal kono ko si tawi no newi si tawi jama ɗuuɗa o wi wa asra o hittina fi sayrihi e yaadu makko ndun nahawa ramyati hajarin wona ka woɗɗi ko ɓeru bugande hayre ɓeɗa sa darike a bugi ka hayre ɓorde ka dariɗa ɗon heeɓi kande futtoy ɗon mo hassiri on ko ɓeru ɗum ɗon woni
ber on étape ɗon woni ko ɗon wiya ya gundu ya hittindaɓe ma on feƴƴa fi honɗum ko Allah andi o wi walamma yasilu ila mina sanga o hewtino mina yadhabu o yaha ra'san direct yadhabu ra'san direct o yara ɗon o rewra ɗon rewru ɗon o rewra ɗon ila jamratul agaba ka jamararu agaba jamararu wondu ko agaba deke o hewti mina yo rewru ɗon ki san taw nango hay fus ha o hewta ndu jamararu wondu ko agaba o bugondu kaƴe jeɗɗi fa yarmi yaha o bugondu bi sabi'i hasayatin koccuje jeɗɗi yarfa'u yadahu lyumna o towna jungo makko ñaamo ngon haala ramyi alhaali nde mo bugo fewno bugagol ngol o towna jungo makko ñaamo ngon qailan o inna allahu akbar non o bugo hayre ɓe allahu akbar allahu akbar ko ɓuri hittude konngol konngol allahu akbar ɓuri hittugol bugagol hayre nden wa in zada so ɓeydoyi kadi allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura fa hasan so inni o bugi kawo gayno ini allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran hara ella la muɗum haysi dalil alagoy kono ko konngudi moƴƴi o wi summa in kana ma'ahu hadyun refti so tawi mo mar wonduno e neldari mo naɓorno neldari amada ilayhi o faando noon ko fokkitana neldari ndin fa dabahaw o hirsa neldari ndin amada ila ko fokkitangol o fokkitana ndin neldari o hirsa ndi aw anaba man yadbahuhu anhu man yadbahu anhu ma o lontina hirsanowo mo o inna joni haray on hirsanayi en ton in kana ajizan so tawi ko ronkuɗo wawugol hirsugol kanko ma ka hirseto no woɗɗi joni ko ɓe o lontina koy ka hirseto no woɗɗi moƴƴi wela yaade ɓe newnata kadi men fof yaha ɗon ko waɗi yani yimɓe yomɓe million yo yahu e nokkure wotere mo ɓe no faala ko oya faala ko hare natana fokkiti ɗon wala hu no wodanmo an yadba nde o hirsata fi ayi makanin kala nokkure sha nde o faala kanko mairie o jaɓata baladiyo jaɓata yonti hirsu ka faala o hari law si wonti yey sharai ka wiyete sharai a taway a burure mo ɓe no hirsa toon liɓa ono joni ɓe jaɓata few ko waɗi ko bonnete tew kadi luuɓay ɓe arta wata moɓugol ɗum ɗon fof joni ɓe waɗi batoir ka hirsete yoɓa a naaday dammi maɗi yoɓa ko hanɗa yoɓde ko hirsoɓen ɓe hirsa ɓe hutta on tuma tew on waɗe nokku gona ɓane miskimɓe ɓen almi ka dagagol noon no dagui ka onti hirsa ka faala o li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sammakulaɗo ka o maaki nahartu ha huna mi borike ɗo mi borike ngeloba ma wigol nahar ko tufugol ngeloba mban ka lubbu ɗo ka loko ƴere tufa ɗo wippitira ga tufa kadi wippitira ɗo kada ko conkewal ko seeɓi kañum na walligol hirsira wano nagge noon o wi ko ɗo mi bori kono wamina mina kulluha mina fop man harum kaka borete fof kaka hirsete kala ka falɗa hirsu ka newi o summa yahligu refti o fembo aw yugassiru ma o meko wal halgu afdal fembago ngo ko ɗum ɓuri moƴƴude wa ila huna ha ɗo so waɗi o ari ha ɗo fagat tahallala haray o dattiniki attahallul al asgara dattingol fanɗugol ngol haray ko harmannomo kon fi hajju daganike mo ha lutti sonnajo o wi falam yabga heddanaki e muharraman alayhi no harmi e makko kanko oɗo hajjiyankojo arɗo ha hewti ɗo bugi jabatul agaba on hirsi hadiya mum on fembi ma mekki
luttako o tongana ko tawi hari no daganinomo ado hajju illa nisa'u si wona sonna ɓentu ko ɗon simo wonde ɓeygu makko ton taɓe yahu ka wirnide mi tontaka taw ɗon li qawlihi sallllahu alayhi wa sallam sabu mako laɗo ka o maki ida rama ahadukum jamratal aqaba si goɗɗo mon weddoyike jamratul aqaba on wa halaga o fembike fagadi halla lahu kullu shay'in gondi daganike mo kala hunde taban ko harmirno fi harminangol hajjungol di illa nisa so wona sonnaɓe wota yette sojo nan ɗum ɗo o gayen tun ene ɗaɓɓanila hen ken joni piiji ɗin fof daganike lam ma o yaha o ene joni wujjugol joni no dagi probléme ala na ɓeyndi nelamaki kala hunde daganike ɗum sona sonnajo koko tawata no himo toganano himo harminana fi hajjungu on ɗon haray hande kadi wonti ka wonno ɗon haray daganike mo si wona sonnajo simo wonde sonnajo makko on ɗon haray ko yo woɗɗitomo taw ha tuma o wangoyi wangago hajjungu li gawli afwan falahu no wodanimo kanko hajjiyankojo an yugattiya ra'sahu ɓaawo ɗum ɗo no daganimo ka o buuma hoore makko nden o waɗa kufune wa yalbasa thiyabahu o ɓorno conci makko ɗin kaftane on tuuba mban summa yasiru on tumata noon o yaha ila makka tafade makka in amkana si tawi no newi o yaha makka li yatuufa fihi o wango tawafa al ifadati wangago wanjorgo allazi gon wangago huwa kango ahadu arkani l hajji ko gooto e tugale hajju ɗen al arbaati nayije ɗen fa yadkhulu o naata almasjida ka juulirde mutatahiran haray mo laɓɓini o salligi ha moƴƴi fa yatuufu o wango ala nahwi tawafi l qudumi e nando ma yeru ma sifa wangago hewtirgo ngon wangago hewtuɗo e jantinoke to ko honno ɗum wangorte ko noon kadi o wangorta ɗo غير أنه سواتون كانكو لا يطبئ أو صرت أو يلتنتا بلا والنيامنغل لا يكشف عن كتفه أو هنجتا بلا والمكو نيامنغل دون وير نستوي كو وانغانغو هيوتيرغو دون نو وانورتانو نو سيرتي كو يو سورنوتو وانار ندن كاللي ليو نياركي جونغو ماكو نيامو o addaga fi balawan ñaama ngal yo yaltu hara ngal ɗo ngal suuɗaaki na mojagol ni amma ngo wangango ɗo aslan imo watti dolokke ko on tun no o tarorno noon ka fuɗɗete ɗon haa ka arete ka hattete ɗon ka memete ɗon ka lunnete ɗon fof ko guutu wala yarmalu kadi o ñekkata mana o gundata gundugol muusugol ay la yusri'u o gundata fil ashwati thalathati l ula eɗe taranɗe tati attiɗe ɗen lefuji tati attiɗi ɗin fa ida atamma sab'ata ashwati si o timmini lefuji jeɗɗi ma taranɗe jeɗɗi salla o juula raka'atayn darɗe ɗiɗi khalfal magam ka ɓaawo darogal nabi ibrahima summa in kana mufridan si tawi noon ko o weddinɗo waɗɗo hajju tun aw qaarinan ma ko o waɗɗo qiran hiɓɓidirɗo hajju e omra wagadi sa'a tawi o yahinole hakkude safa e marwa ma a tawafil qudumi wondude e wangago hewtirgo ngon o gayno ɗon tun o yahi safa e marwa fa inna sa'ayahu l awwala tabiti wonde yaadu makko safa e marwa aranuru ndun ndu o wanno fewndo ko hewti ko wangi wangago hewtirgo yakfihi ɗum ɗon yonanaymo fi hajjungo e umra on fof haray yonanimo si tawide ko waɗɗo qiran haray ngon wangago nden yahande ɗon safa e marwa ko o wanno kon fewndu ko o hewti o wangi wangago hewtirgo o yahuno on tumati si o artoyi ñande 10 donki fi wanganagol hajjungo o wanganike hajju ɗon ko o yahata filta ko yago safa e marwa ɗum ɗa gayni ɗi senday hajju on
e umra on senda safa e marwa on ɓay hiɗi kafi o sendirano hakkude majji ɗi waɗa jokkere na noon ɗi hen ɗum be hen do seeɗa amma so tawino ko mufrid waɗɗo hajju tun dari kanko waɗano umra fewndu ko ari wangago hewtirgo o wangigo so yahno on tumati safa e marwa alhamdulillah ara lannimo yahugo safa e marwa amma so yahano on tumati ko on tun o wangino suudu kaaba ɗum o hooti ka werde makko ɗo so aroyi ñande sappo o wangoto suudu kaaba ɗum laabi jeɗɗi o yaha noon safa e marwa ɓay wonta o hajji o yahani safa e marwa ko ɗum ko faala e yewtude ɗo o wi wa in kana mutamatti an so tawi noon ko waɗɗo tamatto o sendita hakkude hajju mum e umra on o waɗino umra on o gayni fes o yahanno mo safa e marwa o wanganimo o artoyi ɗo ɗo haray ko be kadi hajju mum kadi be heɓa safa e marwa safa e marwa oya umra on ƴettino yaadi e muɗum few joni hajju mum innayi min kadi miɗo faala safa e marwa goy so gayni tarade suudu kaaba no laabi jeɗɗi yo fokkutu kisan o yaha safa e marwa on tumati o wi haraja o yo yaltu ilal mas'a o yaha ka yarude ka yahete safa e marwa ɗon fa sa'a o yaha bayna safa hakkude safa al marwat e marwa sab'ata ashwatin ɗon kadi yahalle jeɗɗi ala nahwi alladi tagaddama wano noone no ardi no sifani ken ɗum ɗon fa iza faraga min sa'yihi so gayni no yaagol makko hakkude safa e marwa faqad tahallala kamila tahalluli haray o dattini dattingol timmugol ngol ko timmi e dattingol lanni ande kadi ko harmino fi hajju kon fopp dagike amma ko harmuno e hoore julɗo kon ɗum no heddino ɗon kono ko harminno fiimo wadde hajju ɗum ɗo lanni hande kadi o waywa so hewtoy ka makko simo wonde sonnajo makko ɓe wawi sannodirgol probléme o ala walam yabga muharraman alayhi lutta ko harmi hoore makko shay'un hay hunde ko tarno dagino ado hajju mum id tawde asbaha o wonti o weeti joni halalan ko dagiɗo yafalu himo golla kullama kana mahduran alayhi bisababi l ihram joni o wonti joni himo waɗa kala ko tawata himo haɗano kono hara ko sabu harminangol hajju ngum ma umra on ko ɗum o haɗirano joni ɗum ɗon wi hande kadi sanction on wi summa yaudu min yawmihi ila mina refti e ngal ñallal makko ɗan yo hooto noon mina yo iw makka ka suudu kaaba fa yabitu biha o waaloya ka mina toon wa ida zagati shamsi nangilliji ke hoore min awwali yawmin e ñallal arnal ngal min ayami tashrigi e ñalromaji liilugol tewu ɗum ko ñande 12 dahaba o yaha noon ilal jamarati ka jamaraje ka bugete toon farama o bugo al jamarata al ula jamararu aranuru ndun ɗon wa hiya allati tali masjid al khif wil khayf ko ndun ɗon heedi e juulirde mina nde masjid khayf ɗum to sowkur ko ɗum atte hewtede ɓay mina ko tele mbawa toon wontiri so hewtidu rama ha o bugondu bi 7 hasayatin koccuje jeɗɗi wahidatan ba'da ukhra wonde ɓaawo wonde na motdigol ɗe bugo nde wotere on yay noon waɗoɓe ɗum koy mo fof inna bugo ƴettu bal al aghrabu min hada ko ɓuri hawnade ko nge ɗum nde ñande ko ɗi tati bugete hino to sokuru ndun hino hakkunder ndun hino jannu ɗum to wonde ɓe ara ɓe ƴetta ɓe waɗa kaɓɓoy tatoy kun kaɓɓum ɗo kaaƴi jeɗɗi kun ɗo ka jeɗɗi kun ɗo kaaƴi jeɗɗi si ɓe ari kata sokuru ɗo ɓe hiɓɓidira ko fof ɓe waɗa ɗo ɓe bugo fof ɓe henna sende to tagta simna fima bayna kunna taw toñiri noon ko to ani ko toto kon kun jonete fiyo sendal ñandi jajira e makkum ko wona noon ko yon tigi bugor hayre wotere o wi wahidan ba'da ukhra won hayre go ɓaawo nde hayre yukabbiru o habbira ma'a kulli hasatin wonde kala koccuhum hungo bugoto allahu akbar o bugoku
walamma yafrug tuma o gayno min ramyiha e bugagol nduɗo yatanaha qalilan yo woɗɗito seeɗa tanaha yo potito ni seeɗa fa yastaqbilu lqiblata o fewta ɗon qibla on yadu o du'o bima yaftahi llahu alayhi ko allah newnani mo yo tororo allah allah okkoran aljanna yo fuɗɗo ɗum tawa allah danda yiite allah okkoran timmode moƴƴere allah yaafo bakkatu janɗi foti kala neɗɗo ko toroto allah tawa yo fuɗɗo ɗum ɗo tentini ton fuɗɗo tawa lahara on allah naade aljanna allah dande yiite allah okkor timmode moƴƴere watta noon allah ngeygu an ngu yo ngu marsu allah okkoran sonnaɓe moƴƴuɓe allah moƴƴinanan geɗal ɓe amɓe allah pooɗu balɗe ɗen e hoore diina jaɓaka okkoran cellal okkoran ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo ella ala summa yasiru on tumati noon o yaha ilal jamratil wusta ka jamrara hakkunderu fa yarmiha o bugondu kama ramal ula no bugori aranuru noon hayre wotere nde ɓe on tigi habbira wayatanaha so gayni bugagol ndu o woɗɗito kadi qalilan seeɗa fa yastaqbilu lqiblata o fewta qibla on wayadu o toro allah ɗon kadi so gayni toragol allah summa yasiru on tumati o yaha noon ila jamratul agaba e ndu jamararu sakkitin ɗum woni jamararu wondu ko agaba wa hiya al akhiratu ko ɗum woni sakkitino ɗum fa yarmiha o bugondu bi sabi hasayatin kaaƴe jeɗɗi yukabbiru haray mo habbira ma kulli hasatin hayre ɓe o habbira wondude hayre ndenen bugo wala yadu badaha ɓaawo gayni go bugagol nduɗo ɗon ngo du'atako aranuru ndu so gayni bugagol ndu yo woɗɗito seeɗa o du'o ɗimmuru ndu so gayni bugagol ndu yo woɗɗito seeɗa o du'o tammuru ndu so gayni bugagol ndu ko yo howtu direct id tawde lam yad'u annabiyu sallllahu alayhi wa sallam indaha tawde nelaaɗo du'anoki e nduɗo ɓaawo gayni ndu bugagol o bugino tun o seeni on tumata o yansarif o firlito noon o yaha fa ida zalat lchamsu min alyawmi thani ɗum ɗo ko ñande 11 ɗo on nde ñande service on lanni o wi fa ida zalat lchamsu si nangen dirtoyi si nangen dirtoyi min alyawmi thani ñallal ɗimmal ngal ɗum ko ñande 12 haraja o yalta kadi no o yalti noon ñande 11 faramal jamarati o bugo jamaraji ɗin althalatha tatiji ɗin ala nahwi alladi sabaga wona noone no attorde noon siforɗe noon naane ñande 12 on ko répétition ñande 11 on ko wanno ko ñande 12 on typiquement ko ɗum watta kadi ñande 12 o wi summa in taajjala refti tawi o hawji o yaccini nasala makkata o cippo makka yo hoto makka noon min yawmi hi nden ñande 11 kono qabla ghurubi shamsi o yeto yalta mina aɗo nangue mutude fa in lam yataajjal si tawi noon o yaccinaali baata o waala on tumati laylatahu jemma makko on ɗon ɗum ko jemma 13 on bimina o waala mina ɗo so woni ñande 13 wa ida zalat lchamsi nangel liijike e hoore min alyawmi thalith ñallal tammal ngal ɗum ko ñande 13 tammal ɓaawo juldere nden ñallal arnal ɓaawo juldere nden ɗum ko ñande 11 ñallal ɗimmal ngal 12 ñallal tammal ngal 13 si woni nangel dirtinde ñande on tumati rama o bugo aljamarati jamaraji ɗin tati noon kamata gaddama no ardori noon no siforɗe noon naane summa rahala on tumati o hirda noon o fokkita ila makka faade e makka wa ida azama ala safari so felliti yahugol ngol hotugol ila ahlika yimɓe makko ɓen o faalama départ de hoota arta lagine ɗo taafa o wango tawafal wada'i wangango waynorgo yo yaw o wayno suudu kaaba noon o wango yo 7 ashwatin o taaro suudu kaaba nun taranɗe jeɗɗi lefuji jeɗɗi wa salla o juula ba'dahu ɓaawo wanga gon laabi jeɗɗi ngol rakatayn darɗe ɗiɗi halfal magami ka ɓaawo darogal nabi ibrahima on sarafa on tumati o hoota
o yiltoraji an ko artuɗo ila ahlika yimɓe makko ɓen oye moɗon arta jidda ƴetta avion o arta Conakry wa huwa yaqul tawa himo wiya ka artugol la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأرتها مجنگ أدو أدو وهي لا إله إلا الله رويته لا إغونغ سونا الله وحده كنكتم لا شريك له كفديد على نام له الملك كانكو جي لامغو وله الحمد كانكو جي يتورن وهو كانكو على كل شيء يهورك لهونde nonde wayi wonde wayi gadiro himo waawi himo taagana inna aibuna artobe taibuna tuubobe abiduna rewobe li rabbina wonande jeedo amen kadi hamiduna ko yettobe la ilaha illa allah reweteeɗo ala e goonga si wona allahu o wahdahu kanko tun sadaga wa'adahu o goongini fodore makko nden wa nasara abdahu o jingani jiyaaɗo makko on o wallimo wa hazama al ahzaba wahdahu o fooli feddeji ɗin kanko tun o janga ɗum ɗo so hewtiɓe jaɓɓomo ka aéroport o ara o tawa julle no para e yo fulerji joɗɗina awa piiji ɗi fof suudu pentiranoma alhaji en hewtude hajja en hewtita e ɗo hande machallah on tumatina e hirse awa ko wowa kon waɗe wa in kana hayso ɗum ɗon wona ko yamira waɗegol kono enen ɗum wowama guiɗi guiɗir nden noon waɗa ɗo darɗen ɗo hande noon joni ko heddi ko ɗaɓɓugol metele ngol ka eyo katan wongol bisimillah mawɓe goo henni mi ɓe iwoyi Muzdalifa min arti mina min mbogoy ko jamra min hewti e maki ko honto waajibiwol ngol heɓoto waajibiwol honɗum e maki waajibiwol ngol min ni waajibi miɗo andi ko ɓe fandi honno woni waajibiwol e onon o anda ko woni waajibiwol min ni mi anda wallela meterol hajjungol ene yo mani ngol na sunna wol na wajibi wol sakko nga wona wajibi wol Allah mustaan lande ama lande wonde wadde goɗɗo juula e jamma kono ala on jaabi alqur'an hatino dago ka o fonta o janga o juulira woɓɓe landi ɗo o faalama immagol jemma o juula kono o hunjaaki buy e alqur'an jonno mo faala jangude ko juuti kono fof o hunjaaki sino sella ka o fonta alqur'ana on o janga e nder julde makko nde dagi kam di fonta alqur'ana o janga e naafe ɗen ɗum noon yeddodiraka ka farilla yeddodira so tawi no dagima si dagaki nam landi wonde maɓɓe portoɓe wonde ɓe natitani ka diina ara duuɓi ɗin towi kono ɓe teddinaka joni noon so ɓe naati ka diina ko onno ɓe gerona woɓɓe landi joni wono portoɓe joni ɓe naata ka diina tawa duuɓi ɗin towi kono hari ɓe teddinaka ko onno warrete joni hande teddingol ani tajugol yoga e ɓandu neɗɗo ɗum hande ko c'est très simple no weeɓi ha feƴƴiti so tawi appendicite nangi goɗɗo ɗo ko onno watta opération ɓe yiide docteur ɓen ɓe pika ko tewrinta ɓe itta kum aɓan no wiya wonde teddingol ani sunningol gorko no wiya no woɓɓe no wi na farilla
fi kala ko ɓuri konngol wingol ko farilla konngol zahiri en koɓɓe wingol ko farilla ngol ngol ɗon ɓuri sellude kono woɓɓe no wi wona farilla ko sunna tentuɗo tawi en wi ko ɗum noon so suɓike wonde yo heddoro noon tum ara o obligé take yo sunnine kono noon ko ɓuri moƴƴude ko sunningol ngol min si tawi no ɗum adde ha on tigi nawoyi mi anndal l'islam ko ni wayi mi yalta e muɗum yo terte kisa yo terte wona karande ñi ɗon ha ottuma maayo نعم طيب شكرا جزاكم الله خيرا